U uskoj ulici na rubu Splita, gdje se miris dizela miješao s toplinom popodnevnog sunca, skupilo se malo mnoštvo. Svi su gledali prema jednoj radionici staroj, oguljenoj, s drvenim vratima, koja su škripala svaki put kad bi se otvorila. Ispred nje stajao je luksuzni crni automobil, zrcalno čist, ali potpuno mrtav. Pored njega, bogataš poznat po svojoj aroganciji, Marko Dragić, čovjek koji je volio dokazivati da je moćniji od svih oko sebe. A preko puta, u masnoj radnoj kutiji i s kosom vezanom u nisku punđu, stajala je ona, Lena, mehaničarka koju je taj dio grada dobro poznavao. Bila je mirna, gotovo neprimjetna, uvijek radila u tišini, ali i uvijek isporučivala rezultat. Tog dana, međutim, nije bila pozvana da nešto popravi. Bila je pozvana da se, po mišljenju bogataša, osramoti. Ako to popraviš za 10 minuta, radionica je tvoja, povikao je Marko tako da svi čuju. Okrenuo se prema okupljenima s poluosmijehom, uvjeren da je postavio nemoguć izazov. Htio je zabavu. Htio je dokazati da je ona samo djevojka s ključem, a ne prava mehaničarka. Lena ga je gledala nekoliko sekundi, bez riječi. Zatim je prišla pokvarenoj mašini, otvorila haubu i samo tiho izgovorila: "Vrijeme tiče, zar ne?" Ljudi su se naginjali, šaptali, kladili se. Bogataš je prekrižio ruke, uživajući u prizoru. No ono što nitko nije znao, uključujući njega, bilo je da će tih 10 minuta promijeniti sve. Da će Lena, upravo tu, pred očima cijelog kvarta, ući u povijest. Jer problem koji je za njega bio nemoguć, za nju je bio samo još jedan dan u radionici. Lena nije postala mehaničarka slučajno. Odrasla je u maloj kući iznad Splita uz oca koji je popravljao sve, od brodskih motora do starih skutera koji su dolazili iz cijelog kvarta. Dok su druga djeca trčala za loptom, ona je sjedila na podu garaže, promatrala ga, učila imena dijelova i pokušavala razumjeti kako svaka mala komponenta može odlučiti hoće li nešto raditi ili stati. Otac joj je uvijek govorio: "Mehanika ne razlikuje muškarca i ženu, samo ruke i glavu." Te riječi postale su joj temelj, pogotovo kada je odrastanjem otkrila da svijet ne dijeli isto mišljenje. Kada je otvorila vlastitu radionicu, mnogi su je gledali s podcjenjivanjem. Bilo je komentara, šala, pa čak i namjernih pokušaja da je se ponizi. Ipak, Lena je bila tvrdoglava. Znala je da se kvaliteta ne dokazuje riječima, nego radom. Godinama je popravljala automobile najbrže i najpreciznije u okolici, ali priznanje, ono javno, veliko, nikada nije stiglo, sve dok se nije pojavio Marko Dragić. Marko je bio sinonim za bahatost, ali i za bogatstvo. Vlasnik lanaca servisa i autosalona širom Dalmacije, čovjek koji je mislio da može kupiti sve, pa i poštovanje. Kada mu se jedan od najskupljih automobila pokvario usred grada, netko je spomenuo Lenu. On se nasmijao, ali odlučio izazvati je. Ne zato što je vjerovao da može uspjeti, nego zato što je očekivao predstavu. Tog poslije podneva, kad je stajala pred njim, Lena nije vidjela samo pokvaren motor. Vidjela je sve godine borbe, svaki pogled s visoka, svaku primjedbu koja joj je ikad upućena. I zato je prihvatila izazov bez treptaja, jer za nju to nije bio samo kvar. Bila je to prilika da jednom zauvijek dokaže tko je. Sunce je već padalo nad Splitom kada je Lena zakoračila prema automobilu koji je Marko Dragić teatralno parkirao na sredini ulice. Mnoštvo se povećavalo iz minute u minutu. Radnici iz okolnih trgovina izlazili su van, susjedi su se naginjali s prozora, djeca su trčala bliže da vide djevojku koja misli da može popraviti ono što Markovi servisi nisu uspjeli. Lena je osjetila svaki pogled na svojim ramenima, ali nijedan je nije poljuljao. Nije imala vremena za tuđe sumnje, jer 10 minuta nije bilo mnogo, a sve je ovdje ovisilo o njoj.
Marko je stajao s rukama u džepovima, polunasmijan, kao netko tko već zna ishod utakmice. Vrijeme kreće sad, izgovorio je glasno, toliko da ga i prolaznici na drugoj strani ulice čuju. Lena je otvorila haubu i brzo pregledala unutrašnjost. Nije joj trebalo dugo da primijeti ono što drugi nisu. Jedan mali senzor, toliko neugledan da bi ga netko neiskusan lako zanemario, bio je nepravilno spojen. No tu je bio trik, nije bio samo odspojen, nego je bio krivotvoren. Netko je već pokušao improvizirati, ali neuspješno, ostavljajući sustav u kaosu. Lena je posegnula za svojim alatom koji je držala u maloj torbi. Njezine su ruke bile sigurne, brze, naučene godinama rada u previše skučenim prostorima da bi ih ovo uznemirilo. Čula je šapate oko sebe. Nema šanse, pretežak je to kvar, Marko će je uništiti. Ali čula je i glasove podrške, uglavnom od onih koji su godinama dolazili k njoj. Ako netko može, onda može ona. Nakon 3 minute Lena je uklonila lažno ugrađeni dio. Nakon 5 već je montirala novi spoj koristeći improvizirani materijal iz vlastite torbe. Znanje joj je bilo precizno poput sata. Svaki pokret imao je razlog. Marko se počeo lagano mrštiti. Očekivao je da će barem zapeti, da će se zbuniti, da će barem jednom pogledati u publiku u potrazi za ohrabrenjem. No Lena je ostala u svom svijetu, jednako fokusirana kao i u svojoj radionici. S 8 minute provjerila je sustav, spojila akumulator i tiho rekla upali ga. Marko je zakolutao očima, ali je sjeo za volan, okrenuo je ključ. Motor je zagrmio, snažno, čisto, bez ikakvog kašljanja. U masi se čuo kolektivni uzdah, zatim žamor koji je rastao poput vala. Marko je izašao iz auta, lice mu je bilo bljeđe nego prije. Nisi mogla, promrmljao je. Lena se samo nasmiješila. Imala sam još 2 minute. Mnoštvo je eruptiralo u pljesak, a Marko je shvatio da je upravo izgubio izazov koji je sam postavio. Marko Dragić nije bio čovjek koji je lako podnosio poraz, a pogotovo ne poraz pred publikom koju je navikao držati pod svojim autoritetom. Dok je mnoštvo još uvijek slavilo Lenin uspjeh, on je stajao ukočeno, oči su mu prelazile preko njezina lica kao da pokušava pronaći pukotinu, znak nesigurnosti, bilo što čime bi mogao umanjiti ono što je upravo postigla, ali nije bilo ničega. Lena je djelovala mirno, pomalo uzdignuto, ali ne arogantno. Znala je da je učinila nešto veliko, no nije osjećala potrebu trljati to Marku pod nos. Istina je već bila dovoljno glasna. Dogovor je dogovor, rekla je tiho, ali dovoljno čvrsto da je čuju oni koji su se okupili najbliže. Rekao si da je radionica moja. Mnoštvo se naglo utišalo, iščekujući kako će Marko reagirati. Ljudi su znali kakav je, impulzivan, drzak, sklon okrenuti situaciju u svoju korist. Bilo je jasno da neće tek tako predati svoju nekada prestižnu, iako zapuštenu radionicu. No ugled mu je već bio narušen, pa je svaki pogrešan korak mogao biti poguban. Ne znaš ti što govoriš, odgovorio je kroz stisnute zube. To je bila šala, demonstracija, ništa službeno. Svi su čuli, rekla je jedna žena iz publike. Nisi se šalio kad si je htio poniziti. Marko ju je oštro pogledao, ali nije se usudio odgovoriti. Lena je među prstima preokretala mali vijak koji je skinula s motora, kao da ga promatra posljednji put. To je bio dokaz koliko je jednostavno nešto može riješiti, koliko je lako srušiti njegove predrasude kad joj se pruži prilika. Hoćeš li ispoštovati riječ? Upitala je ponovno, ovog puta glasnije. Marko je za trenutak zatvorio oči, kao da odvaguje posljedice. Njegovi servisi ionako su imali problema s reputacijom, glasine o precijenjenim popravcima i lošem radu kružile su mjesecima.
Ako bi sada javno prekršio riječ, šteta bi mogla biti nepopravljiva. Radionica, počeo je Nevoljko, može biti tvoja, ali... Nema ali, prekinula ga je Lena. Ton joj je bio čvrst, bez podizanja glasa. Postavio si izazov, ja sam ga ispunila. Mnoštvo je ponovno zapljeskalo, ovog puta snažnije i odlučnije. Marko je znao da je izgubljen. Nije mogao povući ono što je rekao, ne bez daljnjeg sramoćenja. Pružio je ruku prema Leni, ali ne da joj čestita, već da se odmakne pokupivši svoj ego sa zemlje. U redu, rekao je hladno, sutra ujutro predajem ključeve. Lena je kimnula, ali nije se radovala naglas. Za nju je ovo bio tek početak. Znala je da radionica koju će preuzeti nije u dobrom stanju. Marko ju je zapustio godinama, koristeći je više kao skladište nego kao pravo mjesto rada. Pred njom je bio dug put obnove, ali i put kojim je konačno mogla kročiti kao ravnopravna, vidljiva, priznata. Dok su se ljudi razilazili, mnogi su joj prilazili, čestitali, nudili pomoć. Lena je osjećala kako se nešto mijenja u zraku, kao da ju je grad po prvi put doista vidio. Jedino je Marko, dok se udaljavao, šapnuo sebi nešto što nitko osim njega nije mogao čuti. Ovo još nije gotovo. Radionica koju je Lena preuzela sljedećeg jutra bila je daleko od onoga što bi itko nazvao funkcionalnom. Zidovi su bili oguljeni, alat razbacan, pod prekriven tankim slojem ulja, a u kutu se nalazila hrpa zahrđalih dijelova koje Markovi radnici nikada nisu ni pokušali sortirati. Ključevi koje joj je predao bili su hladni u ruci, gotovo simbolično, kao da je preuzimala mjesto koje je godinama bilo bez života. No Lena je već prvog koraka znala da se ne boji posla. Njezin otac bi rekao, prava radionica se najprije čisti u glavi, pa onda pod metlom. I to je pravilo odlučila slijediti. Prvo je otvorila velika drvena vrata i pustila sunce unutra. Zrak se promijenio, a s njim i atmosfera. Zatim je počela slagati alat, komad po komad, vraćajući logiku u kaos. Pomagali su joj i neki susjedi. Dječak iz obližnje zgrade nosio je stare kutije za vike, jedan stariji čovjek pomogao joj je zamijeniti žarulje, a vlasnica pekare donijela je tople kifle i rekla, za snagu dušo, čekate puno posla. Dok su dani prolazili, radionica se polako budila. Zidovi su dobili novu boju, pod je očišćen i premazan, alati su složeni po veličini i funkciji, a Lena je kupila i novi jednostavan natpis Radionica Lena, pošten rad, brza rješenja. Bio je to skroman početak, ali upravo onakav kakav je željela. Nije joj trebao luksuz, samo prostor u kojem će ljudi znati da je dobrodošao svaki automobil i svaki problem. No sreća nije dugo trajala bez sjene. Otprilike tjedan dana nakon otvorenja primijetila je nešto sumnjivo. Nekoliko mušterija došlo je s istim žalbama. Kvarovi koje su prije rješavali u Markovim servisima vraćali su se još gori nego prije. Činilo se kao da je netko namjerno sabotirao njihove popravke kako bi diskreditirao nove majstore u gradu i možda čak preusmjerio klijente natrag Marku. Još čudnije, jedna mušterija, stariji pomorac, tiho joj je rekla, sine, čuvaj se. Marko ne podnosi da ga netko nadmaši. Čuo sam da pita okolo tko bi ti mogao malo otežati početak. Lena se naježila, ali nije dopustila da je strah obuzme. Znala je da Marko neće tek tako prepustiti pobjedu. Njegov ego bio je prevelik da bi stao na tom jedinom porazu. Jedne večeri, dok je zaključavala radionicu, primijetila je otisak čizme u ulju ispred vrata. Veliki, svjež i sigurno ne njezin. Kao da je netko bio unutra. Pregledala je prostor, ali nije našla ništa sumnjivo, iako je osjećaj nelagode ostao. Sljedećeg jutra, jedan ključni alat bio je nestao. Sve joj je to govorilo samo jedno, Marko je počeo svoj tihi rat.
ali Lena je imala nešto što on nikada nije imao. Zajednicu na svojoj strani. I nije namjeravala odustati. Sabotaže su se nastavile. Ne svakodnevno, ali dovoljno često da Lena shvati da netko ima pristup radionici ili barem zna njezine navike. Jedan dan bi nestao alat, drugi dan bi automobil na kojem radi imao neobjašnjiv dodatni kvar. Treći dan bi se pojavio lažni komentar na internetu, sve u svrhu da je proglase nesposobnom. No, umjesto da se slomi, Lena je postajala čvršća. Svaki problem pretvorila bi u lekciju, svaki kvar u priliku da pokaže koliko je stvarno sposobna. A klijenti su, intuitivno, počeli primjećivati da se ne radi o njezinim pogreškama, nego o nečijoj namjeri. Jedne večeri odlučila je ostati duže u radionici i raditi iza zatvorenih vrata. Kiša je padala u tankim, dugim linijama, stvarajući tihu pozadinu dok je popravljala automobil jednog učitelja iz kvarta. U 22:47 čula je lagan metalni udarac sa stražnje strane zgrade. Zaledila se, ali ostala racionalna. Ugasila je svjetla i prišla prozoru. U mračnom osvjetljenju ulične lampe vidjela je siluetu muškarca kako pokušava otvoriti stražnja vrata. Bio je brz, ali nedovoljno. Lena je ugledala prepoznatljivu jaknu koju je Marko često nosio na terenu. Nije čekala, uzela je mobitel, uključila kameru i tiho se pomaknula tako da može jasno snimiti njegovo lice kada su svjetla izvana na trenutak obasjala prostor. Snimka je trajala samo nekoliko sekundi, ali bila je dovoljna. Marko je pokušao nasilno ući u radionicu i sada je postojao dokaz. Sljedećeg jutra Lena se pojavila pred njegovim luksuznim servisom. Nije bilo publike, nije bilo pljeska. Samo njih dvoje i istina koja je gorjela u njezinim očima. Vrijeme je da prestaneš, rekla je hladno. Marko se pokušao izvući još jednom laži, još jednim osmijehom, ali kada je vidio snimku, lice mu se slomilo. Shvatio je da je dotaknuo dno s kojeg više nema povratka. Ponudio je novac da sve nestane. Lena je odbila, ponudio je posao, odbila je i to. Sve što želim, rekla je, jest da me pustiš raditi. Pošteno, bez igre. Marko, prvi put bez bahatosti, samo je kimnuo. Priča o pokušaju sabotaže brzo se proširila, ali ne zahvaljujući Leni, već ljudima koji su je podržavali. I umjesto da je oslabi, sve ju je to učinilo još snažnijom. Radionica je procvjetala, a njezino ime postalo sinonim za integritet i vještinu. Na kraju, ironija je bila savršena. Marko ju je htio poniziti pred gradom, a grad ju je upravo zbog toga uzdigao više nego što je ikada sanjala. Ako vam se svidjela ova priča o hrabrosti, upornosti i jednoj ženi koja je dokazala da talent ne poznaje predrasude, pozivam vas da ostanete s nama i zapratite naš kanal. Svaka vaša podrška pomaže nam da nastavimo donositi ovakve inspirativne priče iz svakodnevnog života. Lajkajte, podijelite video i ostavite komentar. Volimo čuti vaše mišljenje. I ne zaboravite, ponekad je dovoljno samo 10 minuta da se promijeni sudbina. Hvala vam.